Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed arahamagarira abagwanyi b'ishyaka TPLF mu ntara ya Tigre kurivamo bagasanga ingabo za leta. Umuryango w'abibumbye bavuga ko abantu 74 baguye mu mpanuka y'ubwato bwarohamye ku nkengero z'inyanja ya Mediterane muri Libya bwari butwaye abimukira. Muri Cote d'Ivoire umujyi muto witwa Mbato uheruka kugwamwo abantu batatu kubera imvugo zishingiye ku matora wibasiwe n'ibihuha binyuzwa ku mbuga mpuzambaga bituma ubushyamirane burushaho kwiyongera mu gihugu. Muri Espagne ikirwa cya Gran Canaria cyubatse inkambi izacumbikira abimukira 200 mu rwego rwo korohereza icyambu cya Alguineguín aho abimukira barenga 2,000 baheze mu rwego mu nyanja ya Atlantika. Muri Afurika y'Epfo gahunda yo mu rugo yatangiye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu iravuga ko barateye ubujura bw'insinga z'imiringa aho za gari ya moshi zihagarara.